जाता न्हू मागीर आश्वासन करून ते हें करपाचें ना न्हू इम्प्लिमेंट करपाचें ना सो तेंकां खबर आहा बाबा आमी करपाचें सिंपल एज आणि वाडेला कोणी येणार होत नाही रस्त्याला येणार वाडेला असते कोणत्या डबा वाढवणार passing maneuver corridor. This is the first municipality election. So, any different सी हे रिबेल कोण म्हणटा सी दीस मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आता म्हणजे ते चंदनाचे झाड म्हणटाले जंगला नांव स्वता म्हणटा चंदनाचे जंगल चंदन वॉज आवर मनोज बाई नो मिस्टर पर्रीकर बाई वॉज ऑफ चंदन हे फकत जो रे सायडीक इट इज व्हेरी सिंपल हे समज कितें दे हॅव गॉट अ थिंग ऑफ चॅरिस्मा ऑफ वॉट बाई हॅड नो वन कॅन टेक बाईज प्लेस let us get this thing very straight. Even that during that by-election, I had first made a statement that time. Even a peon could win an election. When because it was just the name of Bai. So these people feel after winning, all these people feel that they have won. The credit, the main fellow who the credit should have been gone, those people are always forgotten. So we have got no issue whatsoever. Let them come and fight an election. Forget the general election. Let them fight a municipal election. I'm telling you. They should have fought this time actually. सध्या तुमच्या आता 30वी कॅन्डिडेट घातलेले आसा सो तुम्ही टार्गेट करता की 30वी विन जातले म्हणून सो कितें मार्जिन पर्सेंटेज पळयता तुम्ही कितले विनिंग पर्सेंटेज कितली पळयता तुम्ही पर कॅन्डिडेटाची अशी कितले विनिंग मार्जिनान येतलो विन जातलो कितल्या मार्जिनान पहिले हांव तुका फ्रँकली सांगता 100% actually of the BJP candidates are not with. But at least 50% of them are with. I look at it in that way. Some resentment may be there. But party is looking into those issues. So I don't see, as I said, these rebels and all these things. Rebel has got no standing whatsoever of their own. Tanka चार मोता ना मोता हा म्हणटा ती पार्टी सो हे सदमता कितें आपूण कोणाक सांगतले हेंच्यान जिखोंक जावंक ना इलेक्शन एगेन्स्ट मी आपणाक वोट मारून सांगा आणि दुसऱ्यांक वोट मारून सांगपाक हेंकां तांकां आय एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल कॅल्क्युलेशन पीपल आर नॉट फूल देयर टू बिलीव दिस पीपल these people have got no agenda. My agenda is to see. I am thankful for the Bharatiya Janata Party for giving me the opportunity to guide this panel. That is very important for me.